koji je vaš omiljeni cvijet? Moj omiljeni cvijet je ruža, ali ne bilo kakva ruža, već mirisna ruža, kao što je ova. Da bi vaše ruže cvetale kao naše, ostanite sa nama da vidite kako mi to postižemo. Ove ruže ovdje su ukras našeg dvorišta. To su mirisne ruže čajevke. Gdje sam nabavio ove ruže? Pa ove ruže sam nabavio u najcvjetnijem selu u našoj državi, a to je Lipolist. Da. Rasadnik Marinković za svaku pohvalu. Uvijek i sve se primilo odnos, kvalitet broj 1. Šta imamo ovdje? Ovdje imamo ruže čajevke. Kakve? Mirisne. Ja volim kad cvijeće miriši, da cvijeće ima dušu, da ima cvijeće svoj neki pečat, personality. Tako da sve ruže su mirisne. Ovdje imamo ruže koje, one bi trebale da budu nekih 60 cm visine, ali penju se čak gore i do 80 do metar. Zašto? Zato što su lepe, negovane i zadovoljne. Ako cvijeće nije srećno i ako cvijeće nije zadovoljno, cvijeće voli vašu ruku, cvijeće voli da radite, cvijeće voli da ga dirate, cvijeće voli da mu se posvetite. Onda vas neće ni nagraditi sa ovim mirisnim lepim cvetovima. Pogledajte kakav je to cvijet. Uzet ćemo ovu jednu ružu. Pogledajte. Kako je to lep, kompleksan cvijet. I ogroman. Miris vam ne mogu prenijeti, ali kad je pomirišim, podsjeti me na ratluk. Pojeo bi ratluk sad, zasladio bi se. Šta želim da vam pokažem? Vidite kako sam ja ubrao ovu ružu. Kao većina ljudi. Uberu ružu, tako i šta sam uradio? Pa napravio sam grešku za moj ružičnjak. Zašto? Zato što ruža ne voli kad se ovako otkine drška. Sad, kidanjem te drške ovdje, znači ja sam nju tu otkinuo, napravio sam, vidite, napravio sam jedno mjesto, jednu ranicu gdje rizikujem da ona tu dehidrira, ona će tu sada zatvara tu ranu, da pati, da gubi vreme i neće terati nove cvetove. Vidite, malo me je napala lisna vaš. Komšije prskaju vinograde, pa lisne vaši sa njihovih vinograda beže na naše cvijeće. Ali dobro, rešit ćemo i to. Soda bikarbona mi se pokazala kao odličan izbor. Kako je pravilno osjeći? Vidite, tu je drška, to je koncept. Znači, samo zalomite ovako. Da ovaj deo otkinete i tu je brzo zarastanje, brzo se oporavlja, brzo ide. Kako mi to održavamo naše ruže da bi bile mirisne i da bi imali što više cvetanja u toku godine? Sad ćemo da vam pokažemo. Prvo i osnovno, pogledajte koliko ovdje pčela ima. Zuje na sve strane. Zuje zato što su ruže mirisne, što su lepe i privlače insekte. Evo vidite ovako, ovo je jedna žuta ruža koja je precvetala. Precvetalo, otpadaju latice, opada sve. Pogledajte sad ovo, samo ovako, hop, i otkinete ovako. Kad je otkinete ovako, vi sprečavate da ona, umjesto da, naravno ubacite u kantu, umjesto da ovdje otpadnu sad te latice. Vidite, to je mjesto gdje je bio cvijet. Umjesto da tu otpadnu latice, kao što opadaju recimo na ovoj ovdje. Vidite, tu opadaju latice i sad one latice kad ovako opadnu sve, zamislimo da su opale, ona će ovdje da stvara čauru i da gubi energiju, gubi vreme. Ne, nemojte joj to dozvoliti. Vi samo uzmite i ovako, znači prst gore, prst dole i samo je zalomite tu. To je jedan mali jednostavan trik koji i samo vidite. Hop, to ide kao da vi berete ruže. Kao da ih berete. Pogledajte. Hop. Kod branja ruža na ovaj način uzite računa o jednom sitnom detalju, a to je u svakoj od ovih ruža ima osa ili pčela. Vi kad prstom vašim ovako, vidite, pogledajte. Tu je polen, tu je tuča, tu je, pogledajte kako je ona puna. Vi kad sad prstom pritisnete ovdje gore i hoćete da zalomite, vi pritisnete pčelu ili osu, 100% će vas ujesti. Naučio sam to na teži način. I iako znam, i dalje mi se non stop dešava da me ugrize.
jer jednostavno ne stignu da pobegnu iz svakog cvijeta i vi je pritisnete, ona jadna šta će, pritisla, mora se brani, žalka je tu i to je to. Isto tako radimo i na crvenim ružama. Znači, gledamo koje precvetavaju. I sad, pošto ove ruže su, nemaju pojedinačni cvijet, kao da je svaki zaseban, već rastu ovako kao mali mini buketići. I vidite, kad imate ružu, u sredini je uvijek prva cvetala, ova će kasnije, znači ne cvetaju u isto vrijeme, ne otvaraju se u isto vrijeme. Evo, ova ruža može da bude još 2-3 dana na dvorištu i ona bi opala. Ja šta radim? Berem sve. Znači, sve ovu ću ostaviti jer je jedna, nije ocvetala. Ova je precvetala. Kako vidim da je precvetala? Pa vidite, već su insekti sve odradili unutra, pokupili su i polen i sve su uradili, tako da ona je, da kažem, polumrtva. Malo estetski oko lepa, kad bih je stavio u vazu kući, opala bi mi za dan. Ali zato je ova nije. Pogledajte, ova je tu u nekoj međufazi. Ona je u nekoj međufazi. Pogledajte. I tako idete redom. Ono što je, vidi se, na primjer, ova ruža, ona tek treba da se otvori. I vidite, uvijek u sredini ova centralna se otvara prva i za sobom vuče ove druge. Pošto vidite ovdje, kao što sam rekao, pogledajte lisnu vaš, kako mi je napala cvijet. Lisna vaš je napala ruže, vidite ovo malo zeleno tu što je, to su lisne vaške. Kad imate vinograd, kad imate grožđe, ljudi praktikuju da ispred svakog reda vinograda posade po jednu ružu. Zašto? Zato što će lisna vaš uvijek prvo napasti ružu i to će biti signal vinogradarima da lisne vaši dolaze i da se spreme za tretiranje da spasu vinograd. Isto tako može da se posadi ruža i negdje gdje bašta. Isto će uvijek prvo napasti ružu, cvijet ruže, pa će kasnije poslije toga napasti recimo paradajz ili krastavac. Tako da, ovaj postupak biram. Evo ovdje pčela. Pogledajte. Evo, u ovom cvijetu je pčela. Op, vidite. I ona ide i obilazi svaki cvijet. Kao i ova ovdje. Ja sad moram da pazim. Vidite kako ona uđu lepo unutra. Zavuče se. I radi ono što najbolje zna, to je da skuplja polen i nektar. Kad imate problem sa lisnim vašima, kao sad što se kod nas, evo ovdje se najbolje vidi. Tu tek treba cvijet da se otvori, tu se vidi lisna vaš i kako je napala cvijet. Kad imate takav problem, nemojte uzeti neko hemijsko sredstvo i jednostavno proći sa prskalicom, nafajtati i isprskati ružičnjak. Nemojte. Zašto? Zato što ćete sve ove pčele i sve insekte ćete pobiti. Ovo dvorište i ovo sve kako izgleda ne bi bilo ni približno lepo, ni zanimljivo da nema pčela, da nema leptira, da nema insekata. Tako da, uvijek se trudim da posadim nešto što je mirisno, što će privući insekte, što će privući leptire, što će biti zanimljivo. Jednostavno ima osjećaj da je živo, da živi nešto u njemu. Znači, kanta i redom. Hop, znači palac gore, 2 prsta dole i pogledajte. Cap. I ovako, kad vi oberete ovako ruže, kao što sam rekao, ubrzavate proces cvetanja, sve će sada gura u ove ruže ovdje, da se brzo otvaraju, pa će onda terati nove izdanke, nove. Mi ovdje imamo ruže do novembra, do prvih mrazeva imamo ruže. One kad krenu sad s proleća, početak leta, mi njih imamo do novembra mjeseca dok ne budu prvi mrazevi. Tad u novembru ih i orezujem. Znači, uvijek ovako oberem i nakon branja ruža svodim na minimum opasnost za pčele i za korisne insekte. Zato što kad nema ruža, kad se nije otvorilo ništa novo, one neće biti tu, ne privlače ih kolorit, ne privlače ih boje i one nisu tu, tako da mogu slobodno da zaštitim ruže od lisne vaši. Pomagalo mi je kad sam prskao ruže sa sodom bikarbonom. Dodao sam sodu bikarbonu i vodu i to mi je jako pomagalo. Hoću da vam pokažem još jednu jako koloritnu i zanimljivu ružu koja je, ja je zovem holanđanka. Ajmo da vidimo još tu koloritnu ružu
kako cveta i kako se isto tretira kao ova. Pogledajte naše holanđanke. Zašto ih zovem holanđanke? Pa zbog njihove boje. Pogledajte. Znači, početak cvetanja, precvetavanje, ne možete pogrešiti koja je precvetala. Pogledajte kako promeni boju. Hop, pogledajte. Jedan kompleksan, prelep cvet. Inače, ove ruže su bile popularne par sezona i najviše su se izvozile iz Lipolista za Rusiju. Uspeo sam da u tom trenutku kupim i da posadim ovdje. Jako lepo miriše, napadaju ih insekti, mravi su stalno oko njih, stalno nešto rade mravi. Šta rade mravi? Kad imate lisne vaši, kad imate mravi u ružama, mravi skupljaju lisne vaše i nose. Znači, to je alarm, lisne vaši su tu. Tako da, sadite cvijeće, sadite voće, uživajte. Jer ovo je zaista jedna divna terapija za srce, dušu, oči i nos. Vidimo se u nekom drugom videu.